Lenhlangano ke yemhlume ke namhla ke beyihlanganele nemhlaba wonke jikelele igubha lona ke lisuku lebafelokati kanti ke lenhlangano yemhlume ibonakele ke isitabona ke bafelokati ikakhulu ukuthi ke emalungelo abo anganyatheleki lo nguyena ke asibonza salenhlangano make sidela lukhele uthi ke bayajabula ukuthi balive la Kangwane nabo ke sebayakwati ukuthi baligubhe lelanga uthe ke bafelokati lapha ke even la Kangwane emalungelo abo ke angatonyatheleka kanti lo msebenzi ke namhla bokaje ubanjwe khona ke edolobheni kaManzini. Kuyinhlanhla lembi lokwentekile emhlabeni ukuthi bafelokati bathatheleke phasi bafelokati bahlushwe kuthi la kumangalisa khona kude lapha abangakahlupheki khona bahlupheke emakhaya abo baze bawuhlupheka ngisho nemahhovisini lapha kufanele ngabe balekeleke lapho kodwa ke lesikujabulisa kokunye ukuthi uNkulunkulu ngesikhathi sakhe nje usukumile wathi nathi asibe sine bakangwana sibe ngumhluma ngoba leli gama lesumhluma lisho ukuthi bayahluma la bafelokati ngoba phela nakudlubeke isihlahla nje nase kunalidulu kuyaye kube khona amahlumela sikabahluma bomake ke bafelokati nabo ke balitholile ke lithuba lokuphefumula baveta ukuthi babonga kakhulu lenhlangano yemhlume ngoba ke iyakwati ukuthi ke ibaside lapho khona ke emalungelo abo ke anyatheleka. Entabete emsakato iMaswati Channel, ngiGary Carlos, ngikaManzini.